Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Erika, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawisak mamet amang ipatulod iti padas ko iti biag, takayat kumet ama idrama. Adaan akon iti asawa, naragsak ti panagden nami, agingga nga imay ti katugangak a babae, a doble kara. No apay anakunak ti kastoy, iso man ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Erika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kuma, addan tumot ten anak ta, bakit? Tapno naragragsak pa, iti panagdan nata. Wan nga rod gari, nakaululimak dito'y balay no kas di asumrekan iti trabaho. Wan nga rod bakit? Di kumamot adda masang patak, no kas di ang agawidak iti malam. Katadak matasang patam. Anya? Anak, ti kayat ko asawan. Pilya ka talaga. Umay ka man lang. Inakon bakat. Sige lakay, agananad ka. Wen, katsi ka. Saan ka rumwarin ton madamdama? Saan siguro? Ituloy ko dyan gagaikak di ta backyard garden. Okay. Kita saan ka unay nga agbaba di tiinit? Katni, nagpudo ti panahon ita. Wen ka di. Ala, mapankan tapno saan ka amaladaw. Narigat tagkam kamakam iti oras. O sige, mapanak nga roden. Asino mo't nga tatid tataulan day ta nga aso? Erika, ayan mo ka day. Ni mat gayam tatang. Mabit lang tatang. Adak dito'y likodan ti balay. Oy, nakalagip kayo man na pimasyar. Adda kamit gayam dita. Wan tatang, gagaikak man to yung basit amulak dito'y likod. Nakapasyar kayo man. Anya day ta nakasako akargayo. Aglalaok dagito yung anak. Adda bagas ti kamote, naataas sa baken da dumapay. Alang arod tatang, tulungan kayo amang iyon nagdita balay. Erika, nagadumot ti prutas kan natin dita kusina. Nagapon na. Ay kwa, imay ni tatang itay aldaw, iso tinangyag. Ay, sayang. Awanak anadanon na. Apay, nagsublimot lang ka di adagos? Wan imbagak nga umyan dito yan. Ngam ko na namat nga awan ka no ti mangkita kadagiti taraken na. Katadamot damanong amang kita. Uray pay. Ni tatang pay ti kunam. Saan namat lang nga may turugan no saan na makita dagiti taraken na. Ay, unmat kit di Narigat mat ngagpayso. Hello, mama. Kadda kayo man, mama. Nasaya at matkit di. Tapno adda kadwa ni Erika. Uwan, mama. Uwan. O sige, mama. Bye. Anya timbagan ni mama? Umay kanu agyan pailaan ditoy. Kasta ka di? Uwan. Gusto mo't kit di. Tapno adda kadwam ang babati dito'y balay. Kaano nga umay? Inton bigat ka no. Gusto, tama kapagbanding kayo adwa. Saan kayo unay ang nakapagbanding? Kalpasan ti kasarta. Wan nga rod. O sige, taisaganak nga rod jamay sa akwarto. Nasaya at matanda kayon, mama. Kumusta nga iti biyahe? Okay lang, mat iho. Hello, mama. Hello, iha. Ay na, iho. Nakapimpintas talaga to'y asawa. Ni mamamat. Talaga, mama. Addakan kwa na amin agalan ti babae asap sa pulag.
Bonus lang ti kinapintas na. Maala, husto daytan, Gary. Panawan kayo pa dito, ay tainak mangisagana, iti merienda tayo. O sige, iha. Mapanakon, Erika. Sige, agananad ka. Mama, Wen, iho. Aginayad ka iti panagmanehom, Tanagalis ti dalan. mama. O sige nga, Rodan. Sige. Oy, Erika, apay asaan anasaya ti panakaplansya ti bado ni Gary? Ha? Nasaya Ibagampay lang nga nasaya at kat nakitak lang arudan nga adda nalukot. Talaga kas jay ti tela ti bado na, mama. Nalakaama kunas. Naglaing kapay lang asumong bat. Ti kunamkit di, sinasadot ti panagtrabahom. Apay akas jay ni mama. Nasingpat itay adda ni Gary. Ngam, iti nakapanawan. Nagmadimatan ti panagsasauna. Erika! Erika! Mabitla ang mama. Ay, anyaman nga tanti bagana. Takas lang makaungat manan. Anya launay ayat ti aramidam iti kwartuyo. Nakailad ka manen? Siguro, kasta ti aramidam nga ang malmalam no adda iti trabaho ti anak ko. Saan mat, mama? Agkupkupi na kadagiti bado, itay awawagan dak. Agkop-kopin? Ha? Sige, ing kadalusan jay CR, nagbangsit. Apay, anusam ti kasjay nga angot na. Kasanon no makaala dyan anak ko iti sakit na gapo iti kinarugit ditoy. Mama, Anya pay lang ti aramidam. Agtunga nga kapay lang dita. Ing kadalusanan jay CR, kunak! uwan, mama. Erika, italaang manan nga umay ka dito ayan ko. Ngam apay akas tati langam. Kasla maborboriboran ka. Ay, nagsinnaay ka matan. Apay, anya ti parikot. Nagapa kayo kani Gary? Saan? Ngamti ina na a doble kara. Dublikara? Kasano dayta? Nakasingsingpat kanyak. No adda ti anak na anak kasango. Ngam no awanan. Nagmamadi ti balbalikas na. Ungat ditoy, ungat ijay. Dilawan nanto amin. Anya? Oh, kat. Imbagam dayta kan ni Gary? Saan? Tadyak kayat amadadaol ti relasyon ng agina. Kat, kasano nga Rodan? Imbag no nagpakada ka iti katuganga, midin may ka ditoy. Saan? Makaamuditan. Basta dituyak pay laang. Agawidak to inton malam. Napanamsi ka, Erika. Napanak iti ayan tigayim ko, mama. Talaga abastos kamatan niya. Pumanaw kalatan akas laawan kadwam ditoy. Imbes ko mga agdalos kas kadagisim pa ka diti unag tibalay, ang komporme ti papapanam. Anya ti kayat mo asawan, siyak ti mang trabaho kadagita. Saan matakas na, mama? Ipakpakitam lati kinasadot mo. Awan lang aruden tinatalgad at trabahom, dito'y kalabalay, ngam di mo pa'y maaramit ti pagrabangam. Ha! Anya ka, Donya! Saan mat nga itikas na, mama? Itaak laang mat arimwar. Naglaing ka pa'y lang agrason. Ingkakit agluton. Wano? Ang mga nor-urayam asumangpot ni Gary, taiso pa'y lati agluto. Sige, mama. Panawan kayo pa'y ditoy. Itay pa'y kumaa. Urayam pa'y lang ti ibaga nga aramidam. Nakaluto kan, Erika. Wan, mama. Nan, ramanakman. Pa!
Anya da ito'y araman ti linotom, nakatamtamnay. Apay, awan pa nagraman mo? Di mo rin namanan no husto ti asin ti dinengdeng mo. Sige, Mama. Baliwak at timplaan. Kasto'y ti ipaspasidam iti anak ko. Ay, una yan. Awan ti amo, may papan iti panagluto. Bakit? Adakon. Huston, Erika. Bay amon. Siya kung ti mangluto dito'y, tadi ka mabanog, ha? Hoy, Erika. Di mo padpadasin ti agipulong ka ni Gary. Tamakitam. Wow! Ay na, nagbangnumat kan ti ayamuom ti lutluton nyo, Mama. Erika? Ay na, angot na pailaeng, naimasan. Siyempre, iho. Nalaing ngamin to'y asawa, nagluto. Gary, nakaturog ka din? Saan pa'y? Apay ka di? Kwa, naibaga ka din ni Mama? No aginggat ka anong agyan dito Saan? Apay damdamagam? Kwa, awan. O sige, maturog tan. Good night. Ala, maturog ta na Rodan. Good night. Papa na, Amerika, nakaruwat ka mat. Makikidanak kan ka arumwar. Mapanak iti ayan tigayim ko. Okay, intang Rodan. Oh, ada pa pa nyo adwa, Gary? Erika? Kuha Mama. Rumwar ka nun ni Erika. Makigiddan kanyak. Isumat lang ang malabsak di papanan na. Kasta ka di. Awan narigat met no agkulkulong kalatan dito'y balay, iha. Masapul met nga agaliwaksay ka. Saan ka di? Wan, Mama. Nagsakit di panangkita kanyak ni Mama. Sigurado ang makapungpungtot manan iti ununag na. Alang Rod, Erika. Mapantan. Mapan kamin, Mama. Naimbag man ta pinalubusan na katikatugangam arimwar, Erika. Nakigidanak ka ni Gary. Awan mabalin na Pakitang tao ang katugangan. Amom na niya ti kunana. When ihe, narigat no agkulkulong kalatan dito'y balay. Agaliwaksay kamat, kunana. Kinapudno na, umas asukan dya agong na. Grabe mo ti katugangam anya. Pirmi no dinto pa'y lang amin agawid. Kat sigurado manan pagsasawan na kain do nagawid ka. Sa anak nga agawin, mapanak ijayan ni tatang, ijayak amaturo. Kung nakatupay ka, saan ang makatapal ti katugangag? Isunti umawawag. Song bataklatan, tama nga no ad-adda ang makapungtot. Hello, Mama? Hoy, Erika. Napanam si ka, babae. Talaga agang ganasang matan ti agpaspasyar. Nalaing kamatan niya. Tainranam nga danigari sa karimwar. Agawid kan! Darasan! Adapay papanak, Mama. Ha? Agawid ak tulatan. Bye. Naglalay nga mon ngay. Makaammo ka ditan, Mama. No adda makapungtot ka kanya. Nakapasyar ka man anak kaw. Ayan ni Gary. Siyakla ang may tatang. Ada trabaho ni Gary. Ayun gayam. Biyernes pa ilang ita. Kahit imbag man ta imay ka dito, oy. Wan tatang. Agpalabas iti oras. Makauma mati dya syudad. Panay ungor tilugan ti mangmangag. Imbag pa'y dito'y tadag iti lang uni ti tumatayab. Ken presko ti angin. Ayun nataltal na dito'y probinsya. Kat, anya nga iti sidayo tatang. Adon samat ti nakakulong amanok ejerwara mabalin na partyan. Ay, wine, adda. Mala, yung kagpilay,
Kita te kalukmagan ta iso ti alaem. Maluman anak ko. Awan ka di ti plano mga agawid. Wano o may nakasukunin ni Gary. Ni tatang mat. Kasla di na kayat ti kadak ditoy. Kaslamat papaawidon na kon. Saan mo ta kasta? Ngamamangan ko nakno sapulin na ka ni Gary. Imbag no nagpakada ka nga raw da maturog ka ditaw. Awagak tulatan inton madamdama tatang. Apay anak. Adda ka di sanyo ang nagkinaawatan nga agasawa? Awan tatang. Kayat ko lang ti agpalabas iti rabii ditoy. Sigurado ka? Wan tatang. Sige nga raw, no iso ti kayat mau. Basta wagam di asawam, ta saan kit amadandanagan kan ka. Wan tatang. Dituyak pa'y lang ayan da tatang agpalabas iti rabii Gary. Apay at di mo imbagbangaan na sapsapa. Mapan kagayam dita. Ta nagkuyog ta kumaitay bigat. Pasensya kan Gary Itay ko lang amin analagip ti umay dito Imbag kumamat no intex mo. Ngamsan mat. Ngamsan na balay. Sabado mat kidinton bigat. Umayak dita. Okay nga Rod. Sige nga Rod. Bye. Bye Gary. Tatang, agyaman kami dito'y native amanok nga intadyo. Nga yawid mi. Wen barawk. Umay kay tumanen agpasyar. Huston taw inton maluom dagiti bunga ti rambutan. Tatang, agsubli kami tumanan. Ala intan, Erika. Sige tatang, mapan kamin. Wen anak kaw, agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw. Ay naimbag taadda kayon anak ko. Naikawak ang nagmaymay sa dito balay. Ay na, mama. Kunakmat ngamin asumurot kayo, ngam di yumat kayat. Awan ti mabati dito balay. Ay, nalakaayamot ti matakawan. Ay, Kat, kumusta mat ni tatang mo, Erika, iha? Nasaya at latamat, mama. Ay, kat nasayaat nga ron no kasta. Sayang, no nakaumayak ko di nakapagbanding kami kan ni Abalayan. Plastic. Adda ibagbagam, Erika? Ay, awan Gary. Kunak, sayang agpaiso. Ta saan anak kaumay ni mama? Sa bali at talaga tiraman ti native amanok. Ay, nagnanam. Agpaiso, mama. Nang runa, no jay medyo naangar ti karnena. Rumwarti talaga araman na. Ne, bakit? Anyat mapaspasamak ka? Diyan ka mo man. Kalat-latan na nagkiwar ti tiyan ko. Ha? Amangan no aginaw kan. Yes! Kamaudyanan na. Addan tumatlangan anak ta, bakit? Wan nga Rod. Kat, anya nga ron ti kayat mo akanan. Ibagam, dagasan ta, sakbay nga agawid ta. Ka man. Kat, saan ka di akas ta ti aginaw? Adda dagiti cravings da. Agawid takit din. Kayat ko ti agi na. O sige. Angam no anda kayat munto akanan, ibagam tulat ta kanyak, tagatangak. Kat, kumusta ti papanyo iti doktor, Gary? Good news, mama. Masikog ni Erika. Addanton apuyo. Kasta ka di iho. Ay kat, nasayaat nga ron maragsa ka nak iti dayta. Excited ak paikit din na makakita iti apo. Nga ta? Excited ka kat amangungat ka na kami nga agina. Kat, kumusta ti Riknam, Erika? Mga no ada kayat mo akanan. Ibagamla ang taagluto ak. Awan, mama. Aagyaman aklaangan.
Sumra ka kon iti trabaho, Erika. No adda ka sa pulam, umawag ka lang kanyak. Uno saan? Ibagam ka ni mama. Uwan, Gary. Sige nga, Rodan. Ang kita ama, tasaan ka unay nga agargaraw dito'y balay. Kan saan manan nga iti ayan ti gardin mo, ti ayan mo. Narigatan, ang mga numaigalis ka. Uwan ka di. Alang Rod, inakon, bakat. Hoy, Erika. Saan aga po tamasikog ka kat ag feeling donya ka? Ha, naglalaingamon? Kakaasi ti anak ko nga agtrab-trabaho. Iso asaan ka apadonya-donya dita. Mama, Ingkagaraid ijerwar? Nagado tinargrag abulong. Kababain no adda ti maisarong. Kit-kitam lang arudan anagado ti bulong dita arubayan. Di ka pa'y agsagad. uwan, Mama. Ibusak laang dahito inuma. Ha! Darasam! Ipambar mo manan dahita inumam! Kasla kayat ko ti mga ni itinaalsam. Awagak man ni Gary. Tagpagatangak kwa na iti mangga. Hello, Erika. Gary, idagasan naktuman iti mangga no agawid ka. Kitaam jay saan analaylay O sige, deta ka dilaeng. Kan aramang. Okay. Okay nga, Rod. Dayjay laang. Saan mo aliplipatan, ha? Hoy, Donya! Agriing kaditan. Malaman ngam day talamat maturog ti aramidam. Mama, pasensya kayon. Nairidap ko matan. Awan pa'y sirsirbim. Padagsen ka lang iti anak ko. Di nakarkarun ton no aganak ka. Dua kayon ton apadagsen. Awan lang arudan ti trabahom. Nakasadsadot ka pa'y diti unag ti balai. Mama, anya ti kayat asawon da ito'y? Gary, iho. Ada kamut gayam dita. Un, Mama. Nagpakadak itibus ko ang masapak nga gawin. Ngam, anyan da ito'y nga aramidom iti asawak. Ako ha? Rabrabakak lang ni Erika, anak ko. Saan ka di, Erika? Sa anak akay anak hindi kalman, Mama. Tapnudyak maawatan. Apay, Mama. Anya ti basol ni Erika kan ka. Basol na, no apay anak asawa kan ka. Jack pulos maaklon day ta babae amanugang. Anya? Please, Mama. Sakbay ama po kaw amamimpinsan ti respeto kada kayo. Agawid kayon. Panawan da kami dito'y, Mama. Kat agsubli kayon tulaangan. Numaawat mo ni Erika. 5 ti tawen ti anak mi kay ni Gary. Ngem aging ga ita, saan nakpay anaawat kas manugang ti inana. Tuy pagayam mo, Erika. Agyaman nakpagayam Erika, iti daytoy apakasaritaam. Una yan ni katugangam, tadi nakamaawat a manugang. Angam ala, ituloy mo ti agbalin anasaya at kenkwana. Ket no di nakantulat ta maawat, anya ngay nga rod. Tinapateg, agbalin ka anasaya at nga asawa iti anak na. Ken agbalin ka anasaya at amanugang kenkwana. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Erika. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.